Chibai vek ule pathian kai hroina nuaya solkar thar kan lo chuang kai ta a va in tho tan kan lo thleng le ta reng mai min hroi tu lalpa chu fakinom ro se tukina hian pathian thu pathian tri mi za ti kan ngai thale don ani he thu hi lalpa nen kanin pol na atana kan lo mangtang kai le don nia masa in thu fing te bung som le paruk chang ruk thu hi lo ngai thale masa ila za ngai na le thu takin kholo na chu ten fayani a lalpa tri na in mi in sual akal san thin lalpa na thu mal som ro se amen John Wesley Khan pathian tri mi za min pe ula khovel hi katidang lam theyang aloti a asoi hun laya tan khachuan thil harsa ani lo tak takin arin omani kum sang khaza sari songa chovela asoi ani mela tuna chuan kum zani som sari chuang alo liam tareng mai he John Wesley thu soi hi a challenging hle maya kongle lama chuan khovela ring tu tam takan omlaya pathian tri mi za manga khovel siam that the ain rin laya Christian mingpu kan tam ziangai tu chuan kan mual pho na po ani thei ome chuti rualin mi hring ti sajia hrim khrima hian pathian tri na tel lawa mi hring te kan tlak lai lo zia alang chiang tu thung bokani khovel mason na hian khol mangin mi hring te min thlak me ka AI anti artificial intelligence mangin robot te khol rang an siam chuaka mi hring an ni miau lawa wangin an e ro ve thei lawa an dik em asum mamo na po an nei ve to lo an rin oma chuwang chuan khovel mun tam taka tuna hian mi hring aya hotela te restaurant te bara te dora te sumdon na mun ranga te an sor tanual mai chu chawani lo Germany te khovel ram changkang mun then khata chuan nikum sang ni som ni pathuma tang khan ko ran tam taka mi hringin thu soi to lovin robotin thu an soi to a AI kan ti hi an mangtang kai me ka mi hring an lu lan tan ani YouTube pa en ula robot led church ti te AI leads church ti te robot preaching ti te kha han zong ula mutur tam taka om to ani chutiang ang chuan eizon na konga te rongbol na konga te mi hring pathian tri na nei lawa kan rin om lo na hian khovela mi hring te hi khol nek chepin kan om mek don ni hian alanga India rama Mahatma Gandhi ten India ina la hlum khol le la sai na te ne na thei to pamba ni kut koya kan de chua siam ngai hlut an zirtir lain East India Company lo dinga khol mangin nasa takin kan nei zon na min ti che saka nasa takin lung oilo na te an lan tir thin ani tuna hian technological revolution a kan lut me ka wena kan hriat ata na poimo em chu he technological revolution hian tun ma a industrial revolution ang khan ko khan le rin na hi minnek na tel dona chuwangin tuna hian ring tu te kan than hara pathian tri na tak nei tura lalpa kan hriat chian atur tak zet to ani achan chu pathian hriat chian na atang chau ama za na le tri na kan nei thei wangani ani lo chuan kholin mi hring te min laron lu lan zelanga ta tho tur nei lovin mi hring te hi nasa takin harsat na kan nei doni na langtlat zirtir chak lo tak te phat san tu lo ni fo to te khalal pan ako non le tak nuwa khan tharau thiang limin athuam ta a tharau thiang limin alu nuwa khachuan juda iskari o ta thak na turin Matthias an thlan nuwa mi som le pani te khan khovel an al ne le ani tiro u chanchin tha hrilin lalpa tan rin om takin pathian tri na nen khovel chanchin tha inan al ne a European luta Asian luta khung Bible ram kan ti zonga nasa takin chanchin tha hrilin khovel an al ne ani John Wesley ngei po khan pathian tri mi tak ten
danglam na an thlen thei zia a re chiang ema chu wangin pathian tri mi za manga khovel kal sual mek siam that le thei kha ain be sei ani chutiang ani si chuan keni zo na thak lalparing tu nuai som tel omek te tan hian pathian tri na ne na arong bola ma ni na arin om taka thok chuak tur hian chona alian hle ani kan ram din mun en hian diklo na pathian tri lo na wanga kan ramin ani turang ani phak lo na anasa ema ma nia state ina budget kan in siam tran ve sang kha zakwa som sari pani uti kan ni tran tira tang phei chuan kum som nga le pani kan kai to ani he kum som nga le pani ma ni state in en kol na turata na budget kan in siam chunga kan thlen chin en hian Mizoram economy in nga na chuchumi chuani ti turpo la nei lo hian kan la omania amang an thlak ani ko ran ang zong po hian ko ran po in a thil ti theina a hlo tial te po hian alanga chuwang chuan tukin kan thu cha hi apoi mo lutukani lalpa tri mi za ina khovel siam danglam thei tura John Wells liana aringani chuan keini Christian za ni to lo ma ila Christian anwai riat noi kotel la om hian kan ram hi lalpa tri na nen kan siam tha theyang ko ran po kan siam tha theyang ko ran te hi kanan soi cheviau thin na hian achunga mi te tho hi diklo kha kan ni thin wangin ko ran po hi mi hring kan diklo chuan a tha thei chuang lo he thu hi thu dikania wangin tukina hian pathian tri mi za kanom chuan kan ramin mel mangdang lamani theyang ti hi ringila chung pathian tri mi za chu anom don ani chuan chung zinga pakhat chu ni itum ve tlatang u lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang u lalpa chung nung bermin mangai tu cholkar thardam te in min hruai kaya thu cha poimo tak mai pathian tri mi za ti thu pui manga I o min hriat ti lewangin lom thu kan soye chung zinga chuan katel ve don ani ti ril ru puwa wena hian nangma ma a kan nun indin thar le turin I tharau thianglimin min bot sai lamin hruayang che I khongai na le imal som na kan lalpa Isu Krista mingin kan di le amen lalpan mal som theu cheu ro se ni len duam le vek ule